Murahoze. Muraho. My name is Grace. Nitwa Grace. I'm a Rwanda volunteer. Nari umukoranabushake no mu Rwanda. I'm from China. Naraturutse mu Bushinwa. So also, I'm a Chinese teacher here. Kandi nari umwe mu barimu bigisha Igishinwa. So, because job issue, so I need first to go back China. Ku mpamvu rero y'iby'akazi ngiye gusubira mu Bushinwa. I'm very happy can stand before you. Gusa ndishimye kuba mbahagaze imbere. And I'm very happy can come here. Kandi nishimiye kuba naraje inaha. My old friend know I came to Rwanda. Rero kubw'inshuti zanjye naje no mu Rwanda. You know, before I in China, I have job, so I'm quiet from company come to here. Rero nkiba mu Bushinwa nari mfite akazi bituma ntaza vuba inaha. After I decide BGNC, Ariko maze kwanzura kuba umukoranabushake, everyone ask me like, why? buri wese yarambazaga ngo ibyo ugiyemo ni ibiki. Like, why did you choose to become a GNC? Why did you leave quite your job? Ngo ese ngo ubwo bihitiyemo iki kuba umukoranabushake ugasubika akazi kawe? You know, it's not easy. It's very difficult to explain to them because they don't believe in God. Byarangoye no kubibasobanurira kurya bo batanizera Imana. But I think it's more easier to explain to my brother and sisters. Ariko nkamwe bene data numva byanoroha kubasobanurira iyo myanzuro nafashe. It's because of God. Kubera ko byari impamvu y'Imana. Actually, I don't exactly know what is God's plan in my GNC life. Ubundi rero sinari nanazi neza umugambi w'Imana kuri ubwo buzima bw'ubukoranabushake bwanjye. But I exactly know is the guidance of God. Uretse kuba mbizi ngo Imana niyo yabinyoboyemo. So my name is Grace. So my Chinese name is Enhui, also meaning is grace. Rero izina ryanjye ni Grace, iry'Igishinwa vuze nanjye ntabwo ndyumvise. So my English name is very easy to get, just to change my Chinese name. Gusa ubwo iryo ry'Icyongereza ni mu ryumve ko ari n'Igishinwa aricyo bisobanura. Because I was born in a Christian family. Njye navukiye mu muryango w'Igikristo. Yeah, my grandparents and my parents, even my auntie, like all of my family member was Christians. Ba sogokuru, ababyeyi na ba masenge bose bari Abakristo. So as a child, I praise like my grandma God and my father's God because they always take me together pray. Ubwo rero nayobotse Imana ya data n'ababyeyi be kuko bahoraga banjyana. And then he become my God. Nanjye imbere Imana. Even I have a younger brother. Mfite rero na musaza wanjye muto. Until now, also he prays like my father's God. Ubwo rero nawe asenga Imana yumvanye ba data. Because for children, it's not easy to experience God, I think. Ariko twe b'abana biranagora kubona Imana ngo yadukoreye. Yesterday, I have fellowship with Pastor Cos. Ejo hashize nagiranye ikiganiro na Pastor Ko. Because after I come back, I will find a job, and I think I will meet many challenge. Ninsubirayo nzasubira mu kazi kanjye. And pastor say, like, your God and my God was same. Pasiteri yarambwiye ngo Imana ye ngo niyanjye ngo ni Imana imwe. But I say, no, you are pastor. Well, our faith is not same. Ndamubwira ariko wowe uri pasiteri ukwizera kwacu twembi kuratandukanye. And pastor told me, it's like, of course you will meet challenge, but challenge is meanings. Also through this challenge you can meet grace of God. Arambwira ati guhura n'ibikugora uhatana nabyo atariko muri byo uhuriramo n'Imana n'ubushake bwayo. So I have a word I want to read for you. It's like, I have heard of you by the hearing of the air, but now my eyes see you. Rero hari ijambo nifuje kubasangiza ni n'iryo nyine abasomeye. I want to say this sentence is
according my GNC life, I really exactly know what this means. n'uyu murongo rero mu bukoranabushake nabagamo najyaga nishingikiriza. Some people may think like they come to here is help people of Rwanda. Hari abajya bibwira ko ngo kuba baraje ino baba bazanywe no guha ubufasha abanyarwanda Or help people about Africa. cyangwa se ngo baje kugira ibyo bafasha abanyafurika. But I'm not, because in China, I always dark. Ariko ntago jye navuga ibyo ko hari ibyo naje gufasha kuko nanari iwacu niberaga mu mwijima. So I always think, I'm dark people. I don't have love. Even I come here, I can't help everyone. I need God help. Ndavuga nti njyewe ntawe naje gufasha ahubwo ndindira Imana inyifashirize. Then come here, I really got help. It's from God. Njino rero nabonye gufashwa n'Imana. Even I very thanks our church brothers and sisters because you really helped me a lot. Ndabashimira mwese bene data mu by'ukuri mwaramfashije. I don't have many time, so I need to be quickly. Pastor, let we share like what you learned about GNC. Rero umwanya ni mutoya ubundi nagasobanura ibyo nigiye muri ubwo buzima. The most important is fellowship. Ariko icy'ingenzi nakomozaho ni ubusabane, fellowship. Open your heart and check and talk with each other even though you have misunderstanding, you have unhappy. Ugafungura umutima wawe ukaganira n'umuntu n'ibyo utumva neza birangira mwishimye. As you know, life of GNC is not easy. Rero niba mutari munabizi ubuzima bw'ikoranabushake ntabwo butworohera. Because we need together with different country and different cultures people. Kuko dukoranira hamwe tudahuje imico duva mu bihugu bidahuza. I'm a Chinese, we have Korea, before we have Thailand, we have Uganda, you are Rwanda. Ngende umushinwa hari n'abakoreya hari n'abagiye bari abatayilandi n'abanyarwanda. We are totally different. Ntabwo duhuje mu busanzwe. So GNC always fight. Aba bakoranabushake hari n'igihe basimbukana. Okay, I don't know each other, but I give many challenge to pastor. Nje rero nabereye umutwaro pasiteri. Yeah, but if just normal life, I just avoid those people and just go my way, use my way. Nakundaga ngiye gusiga abo bandi nkababwira reka nigendere ukwanjye. But we together with pastor. Ariko twabaga turi kumwe na pasiteri. We live together with pastor. Tubiwe. So pastor must push us. Rero pasiteri nta kabuza yajyaga dusunikira mu cyerekezo ashaka. It's encouraged, but for me I think it's push. Noneho yabaga adushishikariza nge nkabyita kubutaza. Push us to open your heart and fellowship and communication. Akadusunika ngo mufungure imitima ngo muvugane. We must talk like half hour and 1 hour. Ngo fellowship ngo irinde igera isaha yose ngo inarenge. Can you imagine like we have uncomfortable but we must talk 1 hour. Ese ubwo ubundi mwe nimubyumva ntabwo turi tubuhokeranye ngo none ngo tumarane isaha yose turebana. Really difficult, and usually it's like I listen 1 hour, or I listen half hour and I talk half hour. Ubwo rero ngo nategeraga amatwi uwo tuvugane iminota 30 ngo nyuma kandindira nanjye ngo yisigaye nyivugemo. But through this, ariko binyuze muri icyo, I finally can understand the important about fellowship. Byarangiye menya umumaro w'ubusabane bw'imitima. I think it's not only in church. Nta nubwo binakenewe mu rusengero honyine. Also with my parents and my friend. Binakenewe hamwe n'ababyeyi banjye n'inshuti zanjye. Even I think on the future I need to get married. Kandi ngenda bizi ko imbere ahanjye no gushaka umugabo. Also it's very important, right? Ubwo rero banza mwabyumvise ko bizanatuma mbana nawe amahoro. Yeah. So
I think it's the only way to resolve the misunderstanding. bishoboke ko ari nabwo buryo bwonyine bwatuma abantu badafite ibyo bahuza babasha kugira aho bahurira, And bring our heart closer together. maze bigatuma n'imitima yacu ishyikirana kurushaho. Okay, it's the one of the life lesson I listened from the Gen Z life. Ni iryo rero rimwe mu isomo nkuye muri ubu buzima bw'ubukoranabushake. And as I say, Gen Z life is not easy. Nk'uko kandi nabikomojeho, ubwo buzima bw'ubukoranabushake ntibworoshye. I meet many challenges. Nahuye n'ibintu byangoye byinshi, mbabwije ukuri. Through this challenge, through this difficult, I can understand what his pastor said, like you can't do anything by yourself. Ariko ibyo byose bituma nibuka amagambo ya pasiteri ngo ntago wakwikura muri ibyo ku bwawe. Before in China, my parents was together with me. So even though I can't do, but I can find my father, even I can find my mother. Rero mu Bushinwa nabanaga n'ababyeyi, nubwo ntagiriye icyo nakora nari mfite ababyeyi. But now I just only myself count here, so I only can pray to God. Rero ko nisanze ndi hino njyenyine, ubwo nta wundi ni Imana nasengaga. So like when I gave up my own effort and turned to God, Igihe rero nahebaga umurava wanjye nkiringira Imana, I really can get peace and strength from the, I can say it's boring prayer and boring Bible, even boring service. Rero nibwo nabonaga amahoro kandi nkabona isezerano. I don't know if you remember, it's pastor, when Pastor Cole preached, he always like, Grace, don't sleep. Murabyibuka ko pasiteri ajyaga abwiriza akamvuga ngo Grace wowe wisinzira. Yeah, I'm that Grace. Ubwo rero yavuga Grace, burya ninjye yabaga avuga. But I won't say it's like, even though sometimes I sleep, but I really received some word of God enter my heart. Ariko nubwo nahunyizaga, hari ijambo ryagwaga mu mutima uko biri kose. Maybe it's not 100%, but even 70% is also powerful. Simbabeshye ko 100% ibyo yigishaga byanshyikagaho, ariko wenda nka 70. About how God works in my GNC life. Imana rero ngo yakoreye iki mu buzima bwanjye bw'ubukoranabushake. First of all, he listened to my various prayer. Yumvise amasengesho yanjye menshi. Rwanda is really different with my imagining. U Rwanda nasanze runyuranye n'ukuntu nari mbyiteze. Before I came, I think Africa have many fruit. Even the fruit was free. I can just get from the road. Naje ino nzi ngo ku muhanda haba ibiti by'imbuto umuntu yanisoromera atabiguze. But here is not. So even for me, I think watermelon is so expensive. None nasanze imbuto naho ubwo zihenda kuruta ikindi. So when I come here first week, I just pray to God, say I want to eat watermelon. Nkigera ino rero mu cyumweru cya mbere narasenze, Imana rero ugerageze umpe watermelon. It's very small thing, right? Kari akantu gatoya. But God really listened this. Ariko Imana yahise ibyumva. Even this small watermelon, God really gave me. And ako kantu ka watermelon hari ukuntu Imana yakampaye. And of course, because here have our church brothers, and I have many, I can say it's misunderstanding with them. Aha rero haba hari urujya n'uruza rwa bene data bamwe sinabumvaga. But God made me understand this heart of the local brothers through other agency. Ariko umutima wa bene data bino najyaga bineka ku bandi bakoranabushake, nanjye ibyo ntazi nkabimenya. The way is our brother fellowship with other GNC and GNC talk with me. Ubwo rero GNC bandi bo baganiraga na bene data, noneho nkamenya ibyanyu bibakuyeho. Yeah, we have 1 hour fellowship, so we must talk something. Ubwo rero iyo saha yose nababwiye twamaraga fellowship, buri kimwe twarakivugaga. Yeah, so through this way I can understand our church member heart. Byanyura muri iyo fellowship nkamenya umutima wa bene data bandi.
And finally, I could open my heart. byarangiye umutima wanjye nanjye nkufunguye. It's for me. Okay. For me, it's not easy, but for God, it's very easy. Kuri jye ntibyari byoroshye ariko ku Mana byari biyoroheye. Pastor say time, so I will almost finish. And the most important thing is Kandi icy'ingenzi kuruta ibyo byose ni through this life, binyuze muri ubu buzima my heart has changed slowly by slowly. umutima wanjye wagiye ugira impinduka gahoro gahoro. Yeah, now I really can know I can't do anything and God will help me. Ubwo rero narabyize ko nubwo ntabasha icyo ari cyo cyose ariko Imana izajya impa ubufasha. And the grace don't need me to like effort. Just grace is take for easy. Rero ubuntu n'ubundi nicyo binavuga. I can say because of God, then I can finish my GNC life. Bitewe rero n'ubufasha bw'Imana nsoje umurimo wanjye w'ubukoranabushake. The last one is I want thanks like our pastor and Samani, Rero icyanyuma reka nshimire umushumba n'umugore we. especially Samani, By'umwihariko ariko umufasha we because I really give many challenge to them. I'm kubera ko sorry. we namugoye kurusha undi wese. Yeah, so very thanks to meet you and very thanks God. Ndabashimiye cyane ko mpuye namwe kandi mpimbaje Imana. My name is Grace. Welcome to China. Nitwa Grace nk'uko nabivuze, mbahaye ikaze mu Bushinwa iwacu.